Dobar dan svima. Dobrodošli u još jedan Metabolic Friendly podcast. Danas ćemo pričati o imunološkom sustavu. Imunološki sustav je, ja bih rekao, veoma sličan sa metabolizmom, zato što je svagdje i nigdje. Kada pričamo o srcu, onda je priča poprilično jednostavna, a ako ulazimo u sfere metabolizma i imunologije, onda mislim da ulazimo u veoma apstraktnu sferu. S nama je danas doktorica Marija Rogoznica-Pavlović. Ona je specijalist reumatologije i imunologije. Samo reume. Idemo tu sada zastati, pa neka nam se doktorica Rogoznica predstavi, reci nešto o sebi i onda se odmah možeš nastaviti i nadovezati na ovo objašnjavanje same svoje titule i specijalizacije koju si završila. Evo, dobar dan svima. Ja sam Marija Rogoznica-Pavlović, kao što si rekao, specijalistica reumatologije. Radim u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, talasoterapija, opatija u Opatiji. Da, ja sam reumatolog. To je specijalizacija koja je krenula negdje 2011. 2012. po novom programu specijalističkog usavršavanja u Republici Hrvatskoj prema preporukama UEMSE, to je Europska organizacija za medicinske specijalizacije, gdje su internističke i kirurške specijalizacije inicijalno formirane kao usmjerene. Sjećaš se davnih dana, ili možda ti si internist pa subspecijalist, odnosno uži specijalist, a od 2011. 2012. su krenule baš usmjerene specijalizacije. Tako postoji specijalizacija iz poznate nam, kardiologije, nefrologije, pulmologije, endokrinologije, ali i specijalizacije iz reumatologije, to je jedna vrsta specijalizacije, a druga je alergologija i klinička imunologija. To su dvije odvojene specijalizacije koje imaju veliko preklapanje i puno različitih bolesti zajedno radimo, no kao što je poznato, reumatolozi mogu biti i fizijatri, specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije koji su po starom programu mogli ući u uži smjer reumatologije. Tako da trenutno među nama su i kolege koji su ranije završili, pa su oni internisti, uži specijalisti reumatolozi, onda imamo specijaliste fizijatre, uži specijaliste reumatologe i nas usmjerene reumatologe koji smo zadnjih skoro desetak godina što radimo tu struku. Znači, ako pacijent ima probleme u smislu da ima bolove u šakama s globovima, onda se on zapravo može javiti i tebi, koja si dio interne medicine, reumatolog, a može otići i na fizikalnu medicinu gdje su isto reumatolozi. Upravo to. A ako netko je napravio panel različitih imunoloških pretraga gdje je, primjerice, došao povišen reuma faktor i još nešto, onda je primjerenije zapravo da dođe tebi, a ne na fizikalnu medicinu, jer su nekako tamo doktori više se bave lokomotornim sustavom. Ili jesam li dobro to posložio? Pa ja bi možda više, još reuma faktor mogu i reumatoidni artritis liječe i fizijatri, reumatolozi i internisti reumatolozi, ali na primjer ako se posumnja na neki sistemski eritemski lupus ili vaskulitis, sistemsku sklerozu, nekako to su ipak bolesti cijeloga tijela, onda se time bave internisti, reumatolozi i imunolozi. Evo, u tom dijelu se mi preklapamo. Mm-hmm. Jer kao što si rekao sam, kardiolog liječi srce, znači jedan organ, a reumatolozi i imunolozi liječe proces, a to je upala.
koja ne mora super. biti samo na zglobovima, može biti na zglobovima, koži i kralježnici pa će se zvati psorijatični artritis, ili u bubregu, srcu i zglobovima i koži pa će se zvati lupus, ili sistemska skleroza ili nešto treće. Ajmo krenuti onda od tu možda. Znači, od ove riječi upala, kako si lijepo sve to sažela, znači ti si zapravo doktorica koja je specijalist za upalna stanja koja se događaju negdje u organizmu. Tako je. Upala, sad bih tu možda i rekao i zaključio, pa možda nije baš svaka upala tvoja domena. Upala za koju znamo uzročnika, a to su virusi ili bakterije, to nekako nije baš tvoja domena. Ti pacijenti idu na infektologiju. Da. Znači, ako imamo situaciju gdje imamo znakove upale u organizmu, a nije nam jasno što se događa, onda si ti prava osoba zapravo za ući u malo veću dubinu. Pa Tako je. možda sad onako da krenemo zapravo i od ovoga segmenta što zapravo jest upala, kako ju možemo mjeriti i koje su nekako onako prva pitanja zapravo kada imaš novog pacijenta pred sobom, u kojem smjeru razmišljaš u kontekstu upala? Pa o upali se zadnje vrijeme puno razgovara i upala nije samo autoimunost. Upale su u stvari upalni procesi su i sve kronične bolesti. Kad malo razmišljamo je li pretilost upalna bolest? Je. Je li ateroskleroza upalna bolest žila? Je. Je li dijabetes u svojoj podlozi upalna bolest? Isto je. Tako da upala je, ja bih rekla, nazivnik većine specijalizacija interne medicine, jer mi jednostavno liječimo zbog upale dolazi do različitih procesa, bilo u srcu, bubregu, plućima ili bilo gdje drugdje. A kad ja razmišljam o upali, razmišljam o jednom kroničnom stanju koje nastaje zbog, ne bih rekla nereda imunološkog sustava, jer ne treba ništa klasificirati kao negativno, ali nešto kao disfunkcija ili promijenjena ravnoteža imunološkog sustava. Kad bolesnicima svojim objašnjavam što je autoimunost, to nije nimalo lagano objasniti, jer kada imaš visok tlak, onda kažeš im ok, prošle su vam vrijednosti iznad tih razina i imamo dijagnozu arterijske hipertenzije, ali nekome objasniš što ima kad dobije dijagnozu lupusa, što je to zna biti zahtjevno, jer treba spustiti priču na nama objašnjive situacije. A imunost bi ja nazvala kao redare na jednom dobrom koncertu. Oni ne tuku svakoga, nego samo onoga koji radi nered. A tako i imunološke stanice, to je jedna bezbrojna mreža. Ja kad to objašnjavam svojim bolesnicima, ja njima kažem, to vam je jedna puzla od 1000 ili 5000 malih puzlica koje morate složiti kao sliku. To je jedna interakcija koja nam služi da održavamo ravnotežu našega organizma. Da li, imunološke stanice što djeluju na različite vanjske trigere, kao što si sam spomenuo, bakterije, viruse, gljive, kemijske, fizičke agense, ali djeluju i na loše proizvedene stanice unutar tijela. Da li su to početne tumorske ili bilo koje stanice. Sada, upala je kada taj imunološki sustav dođe u svoju neravnotežu. Ja to tako gledam, ja to tako i objašnjavam. Nekako da je to disbalans našeg sustava kontrole, evo tako. Mm-hmm. Ne znam, sviđa li ti se takav možda primjer. To je bolji primjer nego rat, jer rat ima negativnu konotaciju, a ne želimo ništa što je naše urođeno, a imunološki sustav je nešto s čim smo se rodili, nazvat ga krivcem. Da, pogotovo zato što ako je redar, onda
možemo zaključiti, redar je počeo, možda je pobrkao lončiće i krivo radi svoj posao, možda čak možemo redara retrenirati da krene raditi ispravno svoj posao. Možemo, u teoriji. apsolutno. Čini mi se da je tako. A ono što mi je prošlo kroz glavu, možda samo da ovdje napravimo jednu distinkciju, zato što se jako puno govori danas o upali i pričali smo naravno i u Metabolic Friendly podcastu o upali i o aterosklerozi i o svim metaboličkim poremećajima. Mislim da je ovdje jako dobro sada napraviti distinkciju između upale kao uzroka i upale kao posljedice. Primjerice, kronične bolesti na koje se referiraš, ateroskleroza, pretilost, tu upala nastaje kao posljedica. To je nešto što možda je sad više u mojoj domeni, gdje definitivno imamo to stanje gdje se akumulira previše visceralne masti iz koje cure ti upalni citokini koji rade upalu i doista onda ta upala može naštetiti drugim organima, primjerice krvnim žilama koje onda idu prema aterosklerozi. To je, ja bih rekao, nešto gdje je upala posljedica, a čini mi se da se ti više baviš bolestima gdje je uzrok, gdje je zapravo upala primarni uzrok bolesti, u smislu tu nastaje problem i onda imamo problem, evo, teoretski se možemo uzeti bilo koje bolesti, ne znam, psorijaze, psorijatičnog, ok, psorijaze ne, ali možda psorijatičnog artritisa, gdje primarno imamo upalu i onda zbog te upale možemo imati i neke negativne reperkusije na druge organe, između ostalog i na metabolizam. Upravo to. To je glavna razlika između jednoga i drugoga i u stvari autoimunost, odnosno autoimune bolesti su one koje nastaju zbog poremećaja imunološkog sustava, bilo to kod bolesnika koji imaju neku gensku predispoziciju ili drugih mogućih uzroka. Poznati su nam, na primjer, da pušenje ili neke kronične infekcije, kao i ranije spomenuta ta genska predispozicija, mogu dovesti do promjene imunološkog sustava i onda posljedično tome, kao što si rekao, dovesti do posljedica na različitim organima, ovisno o kojoj se bolesti radi. Mm-hmm. Evo, spomenula bi, na primjer, poznat HLA-B27. To je jedan gen s kojim se pojedini bolesnici rađaju i on dovodi do veće predispozicije nastanka bolesti koja se zove aksijalni spondiloartritis, prethodno zvan ankilozantni spondilitis. Ali naravno, u medicini nikad nije 1+1 je 2, pa tako imamo i bolesnike koji su B27 negativni, a razviju bolest, a imamo i bolesnike koji cijeli život nose taj gen, a nikad ne razviju bolest. Tako da je to, često bolesnici pitaju, otkud meni to? Zašto sam ja to dobio? To odgovora nema. Mi ne možemo uprijeti u prstom i reći aha, to je stres. Pa mi svi živimo pod navodnike u stresu. Ili od hrane, ili od B27, ili od, ne znam, streptokoka u nosu. Ne možemo, ali ja mislim da je to jednostavno zbroj svega pomalo doveo do disbalansa autoimunosti. I on posljedično tome autoimunih bolesti, a onda dalje kako ide kaskada bolesti. Slikovito prikazano. Imamo uže i imamo jako puno ljudi koji prolazi, koji se vere po tom užetu. Možemo reći da je dosta bitno koja je debljina užeta i kvaliteta samoga užeta i naravno teret koji onda na to uže objesimo. Pa vjerojatnost koja je da će uže puknuti naravno ovisi o kvaliteti užeta, to je genetika, kako je uže napravljeno, a s druge strane koliko smo ga opteretili, to je stres, prehrana, pušenje i sve ostalo što si rekla. Tako da čini mi se da možda i nema smisla da previše ulazimo u to pitanje zašto. Mislim da ljudi su već jako puno čuli o tome zašto. Možda ćemo pri kraju zapravo
više konstruktivno pristupiti tome kada ćemo pričati o tome što možemo napraviti da popravimo tu situaciju. Reci mi, što se tiče dijagnostike općenito unutar imunologije. Ja sam internist i iskreno nikada mi nije sjelo cijeli koncept, iako sam učio, čak sam se u nekim trenucima svog obrazovanja baš onako intenzivno udubio i znam da sam nekada čak i znao kako tome pristupiti, što mjeriti, koje parametre tražiti, ali iskreno sada ono što jedino vidim je onako jedan dugački popis različitih laboratorijskih parametara u kojima će nešto doći da odstupa i nakon toga pacijent ide kod reumatologa, imunologa, alergologa koji će to interpretirati. Da li sad ako pričamo u kontekstu autoimunih bolesti kao jednog zasebnog elementa i kategorije s kojom se ti baviš i možda druga su alergološke bolesti, ajmo to tako reći. Što se tiče same dijagnostike, da li postoje trenutno neki parametri koje možemo izmjeriti u svrhu probira, kažemo. U smislu čisto idem izmjeriti ovo da vidim da li ja možda imam neku autoimunu bolest. Primjerice, zanima me da li simptomi koje ja sada imam, koji me muče, da li teoretski mogu biti neke autoimune prirode? Pa ovako, ja mislim da je ključ svega dobra anamneza i dobar klinički pregled. Znači, ja radim ambulantni posao i svaki dan pregledavam 10, 15, 20 bolesnika i sad kad to na cijelu godinu zbroji, što je veliki broj bolesnika, shvatiš da anamneza i fizikalni status čine 70% cijele priče. I to je nešto što su nam govorili naši učitelji i mi smo govorili, nemojte nam to. Ja kad izvadim panel nalaza, ja ću vidjeti što je. Ali definitivno, slušajući bolesnika, ti možeš promisliti u kojem smjeru idu ti simptomi. Jer kod nas u reumatologiji primarno je za razlučiti radi li se o upalnoj ili degenerativnoj priči. Jer kad govorimo o bolovima u zglobovima, a to su jedno od najčešćih simptoma u populaciji današnjeg svijeta u kojem mi živimo, primarno radi sedentarnog načina života, moj prvi zadatak je da ja sebi da promislim u kojem smjeru to ide. A kako bi nekako bilo najlakše procijeniti jedno ili drugo, a to je pitati se boli li me u pokretu ili boli li me u mirovanju. Ukoliko me boli dok hodam po stepenicama, dok sam se prignula, vadim suđe iz mašine, metem terasu, dižem unuka ili nešto, to ima sluh degenerativnog karaktera. Ako mi dođe mladi čovjek kao što si ti ili mlada žena i kaže mene boli noći, ujutro se budim, ja ne mogu više spavati u krevetu onoliko koliko sam ranije činila, ili kad se popodne malo legnem, odmah se ukočim. To ima prizvuk upalnog karaktera boli. Uz naravno otekline zglobova koje su prisutne, evidentne. Znači to je nešto što je vidljivo ne samo nama, profesionalcima, nego i našim pacijentima. Ja uvijek kažem, slikamo sve i svašta u mobitelu, a onda ne slikamo tečeni prst. Pa slikaj mi taj prst pa ću vidjeti kako to izgleda, jer sam ih ja pogledala i ne. I onda, ajmo reći, tu je neka prva razlika. Ja osobno ne radim panel svima, jer mislim da to nema smisla. Ako mi neko ima baš tipične znakove degenerativne simptoma lokomotorne bolesti, na primjer osteoartritisa koljena, ne idem u cijeli panel jer smatram da to nema opravdanja.
A ukoliko mi simptomi iole imaju karakter upalne priče, onda idem široko, upravo da si to dokažem ili opovrgnem. Naravno, ima i kombinacije, česte su kombinacije koje nam isto čine problematiku, jer neminovno neko može dobiti upalnu bolest, na primjer reumatoidni artritis u 60-ima, koji je pik nastanka te bolesti, a imati degenerativne simptome. Tako da mi moramo i jedno i drugo dijagnosticirati i liječiti. A kad si rekao duljina je dugačka našega popisa imunoloških parametra koje vadimo, jer kao što sam ranije navela, imunološke bolesti mogu nastati zbog nekih kroničnih infekcija, znači tu tražimo nekih od mogućih mjesta gdje je infekcija prisutna, a nismo je svjesni. Bilo je to brisevi, urogenitalni, nosa, ždrijela, oka, serologije na različite viruse. Onda naravno radimo cijeli panel imunoloških nalaza, genetsku predispoziciju, ako neko nam ima simptome upalne križobolje pa tražimo onaj HLA B27, plus još sve radiološke pretrage. Mi puno radimo i radioloških, ne samo konvencionalni rentgen, nego i magnete, povremeno scintigrafije, ako treba i neki CT, ali primarno rentgen magnet, to su nam neke naše dijagnostičke. I ultrazvuk lokomotornog sustava koji rade reumatolozi. Znači, on nam ne služi da bi procjenjivali anatomske strukture, ne znam, ligamenata tetiva, koliko nam služi da procjenjujemo upalnu aktivnost u zglobu ili zglobnoj ovojnici ili tetivama. Tako da slažem se s tobom da nisam reumatolog, vjerojatno i ja ne bi znala o tome ništa. To je otprilike kad naučiš glomerulonefritise pa ih zaboraviš čim ih položiš. Limfome, leukemije i ovo treće. Vaskulitis. To su možda 3 najčešće stvari koje nam najteže idu prilikom polaganja interne medicine. Super si to definirala, da. Čisto, znači ono što mi je ostalo nekako u glavi, da su ipak postojale nekakvi takvi parametri, primjerice, to je ono pitanje koje ja nekad sebi postavim kada imam pred sobom pacijenta s kojim ja prolazim neki svoj segment hormona i svega ostalog, ali pacijent ima neke tegobe koje vidim da možda nisu sada posljedica samo hormona, nego me zanima u smislu, ne znam, primjerice pacijent koji boluje od pretilosti, ima dosta poremećen hormonski status i metabolizam, ali mi dođe recimo CRP 15, recimo. Evo, to je primjer. I pacijent nema onako nikakve sad posebno upečatljive tegobe da bi se sad nešto radilo, a ono što me sada tu zanima je primjerice taj CRP, on teoretski može biti zbog metaboličke upale takav, ali opet s druge strane mi je malo previsok. I sad, u smislu razmišljam da li mogu napraviti dodatno nekakvu pretragu koja ima smisla, s kojom bi mogao zaključiti nema nikakve autoimune bolesti u pozadini, sve je ok, vrlo vjerojatno je to metabolička upala. Svojevremeno znam da se spominjala da jedna pretraga koja se zovu antinuklearna protutijela, koja su veoma nespecifična, u smislu ako ih izmjerimo, nemamo pojma koja je bolest. Ok, super. I sad me to zanima. Znači, tvoj zaključak je izmjerit ćemo ih, mogu biti pozitivna i onda ne znamo šta ćemo dalje s tim. Jesam li u pravu ili... Da, to je veliki problem koji mi vidimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a to posebno kolege koji radi u kliničkim bolničkim centrima gdje drugi specijalisti izvade neke od imunoloških nalaza, dođu granično pozitivni i onda su svi odmah imunologu, to je sigurno imunološki i tako dalje. Kako ja radim u odvojenoj bolnici od KBC-a, onda nemamo
toliko toga, ali dolaze nam, na primjer, radi ubrzane sedimentacije ili radi, tako evo, što ti kažeš, povišenog CRP-a. Pa meni bi bila ključno možda 2 pitanja postaviti tvom bolesniku. Bole li vas zglobovi? Ako vas bole li vas u naporu ili u mirovanju? Objasnila sam ti koja bi možda bila distinkcija. Po meni bolje ga čak i uputiti nekom od specijalista koji se bavi, ako ti kaže, bole me zglobovi, ok, ajmo pošaljimo ga možda fizijatru prvo, da on isključi radili se o degenerativnoj ili o upalnoj bolesti. Ako je upalna, pošaljimo reumatologu. Zašto bi ja možda išla tim putem? Zato što je nas u Hrvatskoj reumatologa i kliničkih imunologa negdje oko 80 ili 90. I liste čekanja su dugačke upravo zato što kad netko dobije autoimunu bolest, on zauvijek ostane u tvojoj ambulanti. Znači, ako ja sad dijagnosticiram mladog bolesnika od 18 godina sa aksijalnim spondiloartritisom, on će biti moj bolesnik, to jest u mojoj kontroli dokle on bude htio ili dok ja ne odem u mirovinu. Znači, mi nemamo mi nemamo izlaska. Imamo izlaska jedino nakon prvog ili drugog pregleda gdje kažemo aha, to je čisti osteoartritis, dobro, molim vas pregled ortopeda ili fizijatra ili ne znam, kronični lumbosakralni sindrom, pa molim pregled neurokirurga ili u ambulanti za bol. Ali ako ima autoimunu bolest, to je kronična bolest koja će trajati cijeli vijek, bez obzira što će možda ići i neki pacijenti u dugotrajne remisije, ali moraš ga barem jednom godišnje vidjeti. Tako da, opet se vraćamo na ono anamnezu i status. Znači, konkretno sad možemo ovdje ovu priču završiti. Možemo, ako doista taj pacijent recimo ima problema u smislu da ima problema i bolove u zglobovima, teoretski možemo izmjeriti i urate koji možda mogu biti povišeni, pa to možda može biti i giht u smislu imamo upalu u zglobovima zbog toga što su se stvorili kristalići nekakvi i koji su se našli na mjestu gdje se ne bi trebali naći i rade upalu, rade problem. Pa opet onda imamo upalu kao posljedicu i naravno da tu onda nećemo ići prema tebi kao reumatologu / imunologu, nego više prema fizijatru i onda ću se definitivno ja kao stručnjak za metabolizam tu više uključiti, a ako nismo našli takav scenarij gdje je upala posljedica, onda idemo više tragati prema tome da nije možda uzrok, a onda dolazi tu zapravo u fokus tvoje znanje, tvoje iskustvo, tvoj pregled i gledanje šire slike. Okay. Prosti, makar će ti bolesnik koji ima giht reći ja imam giht. Nema te boli od gihta da on nije svjestan toga i mislim da će to prepoznat gotovo svi specijalisti obiteljske medicine koji će, jer pacijent ne može stati na nogu, ne može ga plahta po noći mu biti na tom bolnom, otečenom, crvenom, toplom zglobu, bilo da se radi o najčešće zglobovima dole stopala. Rekla bi još da bolesnika koji ima poliartikularni giht, znači da mu se giht stvara na više zglobova, ipak ga treba poslati reumatologu. Jer čini mi se da tu malo slabi smo u liječenju kroničnog uričkog artritisa, kako se to kaže, a oni su svi dosta metabolički promijenjeni. Čak smo imali jedan prikaz, jedan bolesnik je razvio u slici akutnog gihta STEMI, akutni koronarni sindrom, jer je ta citokinska oluja koja je nastala uslijed gihta potaknula njegovu lošu ishemijsku bolest, pa je dovela do nastanka infarkta, tako da hiperuricemija neće dovesti do
bolovao u svim zglobovima, jedino ako nije napredovala. Ako ti bolesnik ne kaže, ma joj, ja sam vam prvi giht imao sa 20, pa sa 23, pa 24, i onda se taj giht najčešće širi od nogu prema gore. Rijetko kad ćemo vidjeti giht u ručnom zglobu ili u laktu, ali to je onda već dugotrajna priča, loše liječena. Idemo napraviti, malo se opet odmaknuti, čisto da se vratimo na onu početnu sliku u smislu da su stanice imunološkog sustava redari i ako ti redari ne rade dobro svoj posao, onda možemo imati određene manifestacije. Pa čisto da još jednom sumiramo koje su to onda manifestacije ako redari ne rade dobro. Što može krenuti po zlu u kontekstu imunološkog sustava? Pa može biti zahvaćen bilo koji organ, a ne samo to, nego može... Ali u smislu, znači više sam ciljao, znači ako imunološki sustav ne radi dobro, primjerice sklonost infekcijama. Može. Kao jedna kategorija na što se ljudi često referiraju, u smislu imam loš imunitet, imam učestale infekcije, koje god. Da li možemo to možda klasificirati, taj pod navodnicima loš imunitet, koji vjerojatno neće dobiti neku svoju formalnu dijagnozu, ali da je to možda onako jedan najmanje mainstream problem unutar imunologije na koji se ljudi često referiraju? Pa ovako, ja bih rekla da je tu loš imunološki sustav kao posljedica različitih stvari koja dovodi do nekih kroničnih bolesti, dovodi i do kroničnih infekcija. Makar bolesnici sa autoimunim bolestima nisu skloni posebno infekcijama kao da bi baš bilo per se da oni radi toga imaju. Više možda radi neke značajnije terapije kada ih liječimo. Ali ja bi radije ovako povezala kroničan stres, dovodi do slabljenja imunološkog sustava, a onda smo skloni infekcijama. Makar pitanje jesmo li skloni infekcijama ili nemamo krivo shvatiti, ali nemamo vremena biti bolesni. Pred 50 godina se umiralo od pneumonije, danas se ne umire. Ili umire jako mali broj bolesnika. Tako da ja bi više napravila tu poveznicu nego da bolesnici sa autoimunim bolestima imaju češće infekcije. Ne vidimo to u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Poremećen imunost više će dovesti do nekih općih simptoma, na primjer umor, temperatura povišena tipa 37, 1, 2, 3, neko crvenilo, bolovi u zglobovima, opća malaksalost. To su neke noćna znojenja, tu malo ulazimo i u hematološku priču, ali to će dovesti, to su neki prvi simptomi autoimunosti. Ili kad vam bolesnice kažu na prvo sunce ja se ospem, fotosenzitivnost, kosa ispada, nokti su loši. Znači to sve možemo staviti kao neke prve simptome autoimunosti. Plus još nešto što će se razviti na organu, što smo rekli, koža, zglobovi, kralježnica, pluća, srce, bubrezi. Ali ajde da postavimo onda malo drugčije pitanje. Znači, u smjeru u kojem želim ići je da ti radnici mogu raditi preslabo, ajmo to tako reći, i onda imunološki sustav na neki način suprimiran. S druge strane imamo situacija gdje imunološki sustav podivlja i radi prekomjerno. To je možda više sad idemo u smjeru ovih autoimunih bolesti. I onda možda možemo reći da ako imunološki sustav radi preslabo i presporo, da tu imamo simptome ove koje si i ti rekla u smislu umora, da imamo učestale infekcije razno raznih sustava,
da imamo povećani rizik i povećanu sklonost oboljenja od nekog karcinoma, zato što maligne stanice, tako, isto imunološki sustav uništava. To bi možda bilo na jednoj strani. Sad imamo s druge strane ovo gdje je imunološki sustav na neki način prekomjerno aktivan. To su autoimune bolesti i to su alergijske bolesti. Da li možda možemo uvesti sada taj termin alergije i autoimunosti? Čini mi se da se tu često i simptomi preklapaju, primjerice nekakav kožni osip, ovo sada što si rekla, fotosenzitivnost, koja može teoretski biti možda uvjetovana i alergijom ili nekom autoimunom bolesti. Kako na te dvije stvari gledaš? Pa evo, ja kad razmišljam i kad objašnjavam bolesnicima što je autoimunost, ja kažem to vam je nabujala rijeka. Vaš imunološki sustav nije slab, on je prejak i nama ne trebaju dodatno pojačivači imuniteta. To me često pitaju, joj, što bi ja mogao pit, dajte mi nešto. Mi tu nabujalu rijeku našom terapijom pokušavamo, ja kažem, mi gradimo korita vaše rijeke. Da vaša rijeka ne plavi vaša polja. To je autoimunost. Pa to je i alergijska priča koja je, kod alergije su nam poznati antigeni. Naprimjer, neki bolesnici reagiraju na probavne antigene, neki na dišne, tako da znamo što je dovelo do nabujalosti rijeke. A autoimunosti ne znamo što je. Ali u konačnici mi gradimo korita. Mm-hmm. Znači zapravo, ajmo reći, rezultat je isti, samo je podloga uzrok je drukčiji između autoimunosti i alergije. Htjela bi se samo još nadovezati kad si govorio o preslabom imunološkom sustavu, to su imunodeficijencije, znači bolesti i stanja koje nastaju kada pojedini segmenti imunološkog sustava su sniženi ili se uopće ne proizvode ili minimalno ili nekvalitetno i onda su ti bolesnici, da li već u dječjoj dobi ili u odrasloj dobi, skloni infekcijama. I to je, na primjer, tim bolestima se isključivo bave imunolozi i onda oni tu liječe te bolesnike, bilo pedijatri, bilo odrasli. Idem pojednostaviti sada stvar. Ono što su često ljudi recimo primijetili da kad smo pod velikim stresom, akutno, zapravo nismo bolesni i zapravo smo dosta dobro i onda kada stres maknemo, onda se odjednom razbolimo. Hipoteza s moje strane, kada smo pod velikim stresom akutnim, tada imamo jako puno kortizola koji suprimira naš imunološki sustav i ono gdje bi se možda i aktivirao imunološki sustav se ništa ne događa, zbog toga kada dođe virus na sluznicu nemamo upale, nemamo simptoma, nemamo ničega. Kada stres maknemo, odnosno taj akutni stres, onda odjednom imunološki sustav prodiše i krene rješavati sve one zaostatke koje nije riješio dugo vremena. Da li tebi ta hipoteza ima smisla ili nema smisla? Pa ja bih rekla ovako, da akutni stres će pojačati aktivnost naših redara, da on održi da nam festival bude siguran, a da će kronični stres oslabiti, jer će i naši se redari umoriti. Ja bi, na primjer, to tako, ali različite su teorije o djelovanju stresa na imunološki sustav. Ali definitivno slažem se s tobom, kad smo u akutnom stresu nismo bolesni. Ili smo manje bolesni. A kad nam on, makar je akutni stres, to je, slažeš li se, fiziološka naša reakcija. Bez nje ne bi preživjeli. A u stvari problem je kroničan stres.
Ajmo sad ovu logiku. Znači, ako je kortizol taj koji će suprimirati, u konačnici mi koristimo kortizol u liječenju brojnih autoimunih bolesti. Tako je. I sad, ako je stres taj koji je povezan sa visokim kortizolom, ne bi li trebali zaključiti da ako smo pod kroničnim stresom, da to znači da kronično imamo visoki kortizol, mi bismo kronično trebali biti, zapravo naš imunološki sustav bi trebao biti suprimiran dugoročno, a zapravo se dogodi da se on u jednom trenutku aktivira i da krenu ti redari napadati i tući i one što ne trebaju i one što trebaju. Sad, što se tu dogodi zapravo? Ja mislim da unutar različitih imunoloških stanica postoji ti regulacijske imunološke stanice, koje su možemo ih nazvati kao voditeljima redara. Jer se oni umore od viška kortizola i od kroničnog stresa, pa ne mogu kontrolirati ove redare koje su među publikom. Možda je i to rezultat toga. Super. Okay. Sad smo našli i redare i više redare, ali to je imunologija. Šefove redara. Ok, dobro. Ali to zapravo je ono što sa medicinske strane u smislu, odnosno u endokrinologiji, to je sada možda moje više promišljanje, kada imamo konstantno visoki kortizol, naše stanice će se naviknuti na taj visoki kortizol u smislu da će smanjiti broj receptora preko kojih taj kortizol djeluje. I u trenutku zapravo kada nama kortizol padne i kada ga dovedemo u normalnu situaciju, to će odjednom biti premalo kortizola da obuzda taj imunološki sustav i odjednom će se onda on aktivirati i na ovaj način rasplamsati. Ok. Mislim da možda možemo sad otvoriti jednu onako puno širu raspravu, a veoma konstruktivniju. Znači, ja sam endokrinolog i ponekad me doista zanima da li neke moje intervencije mogu pomoći ljudima koji boluju od autoimunih bolesti. Znači, naravno da i ja kao endokrinolog imam pacijente koji uz svoju endokrinološku problematiku imaju i neku autoimunu bolest. Tako da ja primjerice sebi postavljam često pitanje može li promjena prehrane, može li poboljšanje inzulinske rezistencije, odnosno smanjenje inzulinske rezistencije ili optimizacija hormona popraviti imunološki status tog pacijenta i možda mu popraviti kontrolu bolesti. To je možda neka pitanja koja ću ja prema tebi postavljati, a s druge strane vjerujem da i ti imaš pacijente koji su primarno imunološki, koji primjerice kod tebe dolaze zato što imaju lupus, a ono što si onda ti možda postavljaš pitanja je mogu li ja kako dodatno pomoći pacijentu ako uključim u endokrinologa u cijelu tu priču. Primjerice ako taj pacijent sa lupusom ima i indeks tjelesne mase iznad 30, da li mu možda dodatak, odnosno liječenje sa GLP agonistom može popraviti kontrolu njegovog lupusa? Da li si ti razmišljala o takvim pitanjima? Pa da možda krenemo u tu nekakvu interdisciplinarnu raspravu u smislu da ja tebi postavljam pitanja u smislu mojih intervencija da li mogu poboljšati imunološke bolesti i tebe kao reumatologa imunologa da li hormonalne intervencije mogu popraviti tvoje bolesti. Pa ja mislim da smo mi ruku uz ruku. Da se mi jednostavno, naš zajednički rad je nešto što će pomoći našim zajedničkim bolesnicima. I mi često u svakodnevnoj kliničkoj praksi viđamo bolesnike koji imaju ne samo jednu autoimunu bolest, nego više njih. Naprimjer, Hashimoto tireoiditis i reumatoidni artritis, lupus ili bilo što. I tu je definitivno mjesto našeg zajedničkog rada. Ne samo u tom smjeru štitnjače. U smjeru pretilosti, u smjeru osteoporoze. Osteoporoze mi imamo
ne samo zbog starije životne dobi naših bolesnika, nego i zbog prirode bolesti, a i lijekova. Tako da naše zajedničke intervencije su neminovne. Definitivno sve što si naveo, a to je balansiranje hormonskog statusa ili, na primjer, gubitak tjelesne težine ili smanjenje inzulinske rezistencije će svakako doprinijeti poboljšanju zdravlja naših bolesnika. Jer evo, samo kad uzmemo primjer pretilosti, ako imamo bolesnika koji ima artritis, bilo koji artritis, jelno psorijatični ili reumatoidni ili osteoartritis, ako taj bolesnik izgubi na svojoj tjelesnoj masi, neminovno će ne samo biti manje mehaničko opterećenje na zglobove, nego i upalno opterećenje. Jer neminovno upala uslijed pretilosti pogoršava upalnu bolest. Pa to vidimo i u praksi kod bolesnika koje liječimo farmakološki pretilost zajedno sa endokrinolozima. U našoj ustanovi to je svakodnevica, da se neminovno smanjuju i aktivnost upalne reumatske bolesti. Na prošlom našem sastanku europskom reumatologa jedna od rečenica vodećih ljudi u psorijatičnom artritisu bilo je obesity is a hot topic in rheumatology. Znači hot topic, znači nešto što nam je tu, gdje moramo mi neminovno, kad već sad imamo mogućnost liječenja takvih bolesnika, da ih moramo iskoristiti u tim našim kliničkim slikama. A s druge strane, s moje strane je definitivno prepoznati sve znakove hormonskog disbalansa, uputiti. Ja ne upućujem sve bolesnike endokrinologu, pa di bi to bi ne, definitivno smatram da je tu treći među nama, naš igrač je naš liječnik primarne ili obiteljske medicine koji je tu kod inicijalnog uvođenja je li hormona štitnjače ili antidijabetika ili nešto treće, ali definitivno znači prepoznat. Drugo, pokušati smanjiti upalu i upalnu aktivnost bolesti kako ona ne bi dovela do osteoporoze, sarkopenije, pretilosti i slično. I treće, djelovati na terapiju koju dajem našim bolesnicima da do istoga ne dovedem. Jer nije kod nas samo problem pretilost. Mi imamo velik problem i sarkopenije. Ogroman. A pretile sarkopenije da ne pričam. Kada kažeš mi, onda misliš na svoju struku. Da. Znači, čisto da tu možda pojasnimo gledateljima, znači što znači sarkopenija u ovom kontekstu. To znači da pacijenti nemaju povišen body mass index, ali da imaju metabolički poremećaj u smislu inzulinske rezistencije, centripetalne pretilosti, masne jetre i svega ostalog. U smislu imamo znakove pretilosti bez pretilosti same. Jesi na to mislila? Ne, nego na sarkopeniju kao gubitak mišićne mase. A pretila sarkopenija znamo. Znači, ljudi su ju pretili, ali u stvari nemaju mišićne mase. Ok. Koji bi bio tvoj pristup nekako onda pacijentu koji ima reumatoidni artritis? Znači, ok, ovo je očigledno da ako uz to sve pacijent ima i viša kilograma, da ćeš se usmjeriti u tom kontekstu i tu neke stvari pokušati pomaknuti, da li dati GLP, promjenu prehrane. Ali čini mi se da ti imaš određenih dodirnih točaka onda i sa metabolizmom, ako razmišljaš o ovim temama sarkopenije. Da li ti imaš nekakav svoj algoritam onda obrade takvoga pacijenta gdje ćeš ti uz ono što je tvoja primarna domena obratiti pažnju možda i na te nekakve komorbiditete i usmjeriti se možda i na pregledavanje metabolizma. Konkretno, da li ikada mjeriš inzulin i glukozu i procjenjuješ HOMA indeks kod tih pacijenata?
Pa moj prvi algoritam je staviti upalnu reumatsku bolest u mirnu fazu ili nekako srednje mirnu, kako bi tu našu bolest dovela u neke okvire. A kako nam je poznato da svi ti znači bolesnici sa upalnim reumatskim bolestima imaju različite komorbiditete, onda pomalo krećem u prvo detekciji istih, a onda liječenje što je u mojoj sferi, a što ne šaljem dalje. Na primjer, obavezno bolesnicima radim probir za osteoporozu, posebno ženama, mislim znamo, primarno govorimo o ženama, ali ne smemo zaboraviti na osteoporozu kod muškaraca. Naravno, ovisno o kliničkoj slici napravim ili body mass index ili antropometrijsko vaganje. Ako se radi o bolestima upalnim koji zahvaćaju pluća, šaljem ih na spirometriju i difuziju. Te napravim barem inicijalni kardiološki EKG, eventualno gležansko brahijalni indeks ili nešto što bi mi govorilo u prilog neke tihe ateroskleroze. Sad uzmi sve to u kontekst cijele priče, da mi imamo pola sata po pacijentu i da ja radim svaki dan ambulantni posao, pa da moram sve to ubaciti u jednu cijelu košaricu. No još nešto, a to je svakako razgovaram s njima i o njihovom psihološkom profilu, s mladim ljudima par pitanja uvijek o seksualnoj disfunkciji, kratko o prehrani i o tjelovježbi. I u stvari kad sve to sažmeš, to bi trebalo bar biti 2 sata, ali otprilike nekako, naravno, ne radiš svima sve jer posao i struka te nauči da ne pričaš sa ženom od 75 godina i njenoj seksualnoj disfunkciji, a sa onom od 20 ne radiš probir za osteoporozu. Ali otprilike gledamo na sve, jer moj način rada nije ja sad dam konzilijarnu uputnicu tebi. Ja osobno mislim da smo svi mi internisti i da mi moramo pripremiti bolesnika da dođe tebi. Znači, ako ja sumnjam na masnu jetru, onda barem napravim ultrazvuk, inicijalni nalaz i pošaljem hepatologu, jer isto tako bi voljela da to radi moji kolege, a ne polijatralgije, reumatologu. Ništa. 0. Ali to je samo takav moj rad. To ne znači da to možda moji drugi kolege rade. Evo. Kada kažeš i da pričaš o prehrani sa svojim pacijentima, da li postoji neki univerzalni savjet koji im daješ ili? Pa mi u našoj bolnici imamo 2 nutricionista i puno smo upoznati sa prehranom i prehrambenim stavovima i općenito smatram da je prehrana iznimno važna svakom čovjeku, ne samo bolesniku sa upalnim reumatskim bolestima. Često me oni pitaju. Znači, najčešće su pitanja što jesti i koje suplemente uzimati. Rijetko ko pita, a što bi ja mogao vježbati? Rijetko, voljela bi da se dotaknemo toga. Pa moj osobni stav je da ja im kažem jedite kao vaše none. Jedite staru hranu. Jedite hranu, jedite onu bazičnu hranu. To je u stvari mediteranska hrana. Jedite blitvu i ribu, a ne picu. Mislim, baš sam onako, ja tu ne ulazim u dubinu jer nemam vremena. Ako neko baš želi, onda ga pošaljem našem kliničkom nutricionistu, pa će onda on s njim obaviti razgovor. Ali nemojmo komplicirati nešto što je tako jednostavno. To je hrana. Ok, sad samo da napravimo pauzu. Znači ti si u Rijeci i onda je tvoj odgovor zapravo mediteranska prehrana. Ali recimo moja baka i moje bake su iz Slavonije, tako da one nisu tako jele. Tako da to je isto sad ulazimo na skliski teren u smislu da... Se. Ali ok, u ovom kontekstu znači ok, ti si definitivno, znači prvi korak je mediteranska prehrana kao nešto što
što bi trebalo pomoći. Smanjivanje ugljikohidrata kod Apsolutno pacijenata. sam za. A, to si za. Oprosti, prekinut ću te, ali poznato je da bolesnici koji imaju HLA-B27, koji unose veće koncentracije šećera, može doći indirektno do pogoršanja osnovne bolesti. Radi se o metabolizmu ugljikohidrata na razini crijeva i crijevnih bakterija, da ne ulazimo u detalje jer to je vrlo kompleksno. Ali evo, to mi je baš onako, ja im kažem, pokušajte se maknuti od šećera. Ok, znači objašnjenje je primarno maknite ugljikohidrate zato što ćemo napraviti pozitivne učinke na razini bakterija u crijevima. Nije nužno ideja da radimo remisiju inzulinske rezistencije, znači tvoj je nekako fokus više usmjeren na crijevo. I na imunologiju crijeva, da. A onda reci mi sad, isto jedno vrijeme bilo jako aktualno pitanje, izbaciti gluten u autoimunim bolestima. Da li po tebi to ima smisla? Kako gledaš na gluten? Naravno, ko ima celijakiju, to mu je metoda liječenja. Pa ja nisam za nikakve radikalne mjere u prehrani. Jer mislim da radikalno će trajati u tom nekom periodu kad smo motivirani i onda ćemo prestati, onda ćemo jesti. Mislim da je bolje male korake raditi u promjeni prehrane i onda se toga pridržavati. Voljela bi jako tu naglasiti da nećemo promjenom prehrane izliječiti autoimunu bolest. Po meni, nikakve sirove prehrane, detoksi, nešto. To može nam poslužiti neke kratkotrajne periode kad bi možda htjeli se odmaknuti od svakodnevnog prehrambenog režima, ali to neće dovesti do izlječenja bolesti. To je možda jedan od take home message, definitivno prehrana, jer da je promjenom prehrane moguće zaliječiti bolest, onda mi ni ja ne bi radili. Mm-hmm. Slažeš li se? Slažem se. Postoji u podlozi još nešto drugo, zbog čega promjena prehrane može biti samo nešto što će ublažiti u velikoj većini pacijenata će samo ublažiti. Stvar može jako puno pomoći, ali znači ti si isto za nekakvu varijantu mediteranskog low carba kao nekakve optimalne prehrane. I doista sad kad pogledamo takva prehrana koje su možda onako benefiti, doista u takvoj prehrani imamo malo glutena, jer stara mediteranska prehrana zapravo nema puno pekarskih proizvoda, tjestenine. To je više onako, čini mi se, moderni jedan dio. Ljudi često asociraju mediteransku sa talijanskom prehranom, a talijanska prehrana je pizza i tjestenina, što zapravo nije talijanska prehrana. Čini mi se da je puno šira od toga, pogotovo ako idemo 100 godina unazad. Ali da, znači pod broj 1 čini mi se da imamo manje glutena u toj prehrani. Ja na gluten gledam kao svojevrsni iritans crijeva, u smislu ako već imamo problem, ako već imamo nekakav SIBO, ako imamo previše loših bakterija i ako je ta sluznica već tako i tako načeta i oštećena, ako dodamo puno glutena na tu sluznicu koji je iritans, možemo pogoršati situaciju. To je nekako moje ovako slikovito kako zamišljam tu situaciju. Druga stvar, po čemu je isto mediteranska i zbog čega mediteranska prehrana može imati dobar učinak, je zato što ima jako malo omega-6 masnih kiselina. Znači ona se bazira na omega-3, na maslinovom ulju, na orašastim plodovima. Omega-6 djeluje proupalno. Ima jako puno sada i podcasta i dokaza o tome da omega-6 djeluje proupalno, da potiče upalu. Ne znam jesi bavila s tim, ali i recimo znači, u kontekstu
inzulinske rezistencije, neki čak stručnjaci imaju hipotezu da je to prvi korak u nastajanju inzulinske rezistencije, jer te omega-6 masne kiseline kada uđu u mišić, teško se razgrađuju. Znači omega-3 se puno lakše razgradi i puno lakše stanica dobije energiju od omega-6, koje se talože i onda se stvaraju nekakve nakupine ceramida, da ne ulazimo u detalje, gdje zapravo često gledamo da je to zapravo i prvi korak u nastanku inzulinske rezistencije, a onda samim time i metaboličkog sindroma i svega ostalog. Tako da mediteranski low carb, kažem ovako, sa mojim znanjem nekako mi ima definitivno najviše smisla da ćemo napraviti dvije stvari. Pozitivne, smanjiti upalu sa omega-6 i popraviti stanje sa crijevima. U kontekstu crijevnog mikrobioma, to je isto jedno jako aktualno područje. Da li si uronila ikada dublje u to područje? Da li pacijentima savjetuješ testove kojima se analizira mikrobiom? Kako gledaš na to? Pa, naše bolesti se često preklapaju s bolestima, autoimunim bolestima crijeva i to je naša poveznica sa kolegama gastroenterolozima i poznata je baš ta, na primjer, to se zove enteropatski spondiloartritis, gdje je primarno autoimunost u crijevu i onda se ona proširila i na lokomotorni sustav. I definitivno u toj grupaciji spondiloartritisa crijeva imaju veliki značaj. Ne samo crijeva kad govorimo o tankom i debelom crijevu, nego od usne šupljine pa sve nizvodno. Tako da često naše bolesnike pošaljem stomatologu, oralnom patologu da vidimo stanje sluznice. A što se tiče SIBO i tih pretraga, ne šaljem, znam tu bi trebala češće, ali nekako ispod radara mi prođe. Napravim kalprotektin i vidim postoji li upala u crijevu, ali trebalo bi više na tom polju raditi, ali evo, moram priznati da mi prođe ispod radara. Fizička aktivnost. Rekla si da je to isto nešto čega bi se htjela dotaknuti. Što tu savjetuješ pacijentima? Ne bi se rekla, ali ja obožavam fizičku aktivnost. Mislim da smo evolucijski stvoreni za pokret i za fizički rad, a ne za sjedenje. Ja, nažalost, sjedim 10 sati i to se neminovno već sada vidim. Kako imam priliku svakodnevno pogledati bolesnike u donjem vešu, jer ih pregledavam, a moram ih skinuti, onda vidim kako izgledaju bolesnici koji su kroz život vježbali u starijoj životnoj dobi u odnosu na one koji nisu. I svaki put kad mi je teško ili kad nekom drugom objašnjavam ili ih potičem na tjelesnu aktivnost, kažem im ovako: vježbajte u mladosti da bi bili vitalni u starosti. I to je ključ. Znači, evo sad samo zadnjih 100 godina ili 50 sjedimo, a prethodnih godina smo pješačili, fizički radili. I što imamo jači mišić, on će nam davati sigurnost u starijoj životnoj dobi. Ne samo starijoj, srednjoj. Kad govorimo o ženama, one ulaskom u menopauzu izgube značajan broj mišićne mase. I tu se već radi rizik od bilo kakvog prijeloma, nestabilnosti, slabije pokretljivosti. A onda sve to vuče poslije na povećanje tjelesne mase i ove sve metaboličke promjene kojima se ti baviš. Ja iznimno potičem tjelovježbu i to vježbe snage. Znate, često moji bolesnici kažu da, čuvam unuka ili ja hodam. Ma hodanje je fantastično. Hodaj svaki dan do posla ili hodaj u dućan ili hodaj po stepenicama. Ali od hoda nećeš napraviti biceps na ruci ili jak trup. I tu je nešto što treba baš poticati vježbe snage. Jer su prije žene i muškarci kopali fizički, a sad to ne rade.
I zašto imamo ogromnu brojku bolesnika sa bolovima u leđima, vratu, koljenima, kukovima? Upravo zato što ne vježbamo. Reci mi, da li to savjetuješ čisto onako što bi to zapravo svaki doktor trebao u konačnici i savjetovati? Ili postoje baš specifični dokazi da osobe ako izgrade mišićnu masu ili ako imaju visoku mišićnu masu imaju bolju kontrolu svoje autoimune bolesti? Da li ima takvih spoznaja? Ima takvih spoznaja, ne samo autoimune bolesti, nego i degenerativnih bolesti. Osteoartritis koljena. Što je jači natkoljenični mišić, to će neminovno će biti manja simptomatologija osteoartritisa koljena. Opet da kažemo, kao i kod prehrane, neće nas samo tjelovježba dovesti do remisije bolesti, ali će nam održavati dobro stanje ne samo pojedinih mišića, nego cijelog organizma. Tako da mislim da svaki od nas će napisati u nalazu smanjiti prehranu, smanjiti tjelesnu težinu, mediteranska prehrana, vježbanje. To je nikakav savjet. Mi moramo baš bolesnicima dati konkretne savjete vježbanja. Evo, oprosti što te prekidam. Znači anaerobna aktivnost vježbe snage, ja bih se isto i s tim složio, u metabolizmu je to puno učinkovitije u kontekstu ubrzavanja metabolizma, liječenja inzulinske rezistencije, gdje pa zapravo ima smisla. Znači, ako pojačano aktiviramo naše skeletne mišiće, nekako ćemo ih isplahnuti od te nakupljene masti, koja je u metabolizmu nekakav početak kada sve kreće nizbrdo, tako da definitivno vježbe snage tu imaju više smisla, a ono što i ti kažeš je, ako osnažim mišić, a osnažit ću ga sa vježbama snage, onda ću imati bolju kontrolu brojnih autoimunih bolesti. Što se tiče suplemenata, da li imaš tu nekakav savjet kojeg daješ možda rutinski svojim pacijentima ili ulaziš u detalje, mjeriš pojedine vitamine, minerale, radiš bioimpedancu? To te možda nisam pitao. Da li radiš bioimpedancu, odnosno analizu sastava tijela svojim pacijentima? Ne rutinski, a to bi voljela. Upravo radi one što smo govorili i sarkopenije i pretilosti i činjenice da kad pokažemo stvarne vrijednosti, onda s bolesnicima lakše razgovaramo i motiviramo ih za gubitak tjelesne mase ili dobitak tjelesne mase. Zadnje vrijeme pričamo više o pretilosti, ali i dobitak tjelesne mase je isto tako težak kao i gubitak masti u pretilih bolesnika. Ne radim svima, ali evo, voljela bi da mi imamo na 2 mjesta u bolnici antropometrijsko vaganje u našem centru za dijabetes i na kardiološkoj rehabilitaciji. Pa rekla bi možda mi malo da imam u svom, bi vjerojatno svima radila. Što se tiče suplemenata, rutinski svima vadim vitamin D. I poznato je da upalni proces smanjuje razine, to jest koncentracije vitamina D, i njegova suplementacija, što je i znanstveno pokrijepljeno, dovodi do smanjenja simptoma bolesti i to vidimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi, makar često bolesnici znaju pitati pa što nije dovoljno ovo sunce. Nije, jer tvoja upala ti potroši taj vitamin D kojeg ti sintetiziraš i često vidimo vrijednosti ispod 20. To je vezano znači za, ne znam, evo, sjetim se jedne mlade pretile bolesnice sa lupusom, ona ima 20 vitamina D. I onda suplementiram. Uz to napravim vitamin B12 folnu kiselinu, povremeno ako vidim kakvu makrocitozu uslijed liječenja metotrexatom ili, na primjer, kod mladih žena koje bi voljela ostati trudne, pa onda tu malo pogledam
te vitamine. To je nešto što ima naš panel bolnice. Ne ulazim u daljne obrade. Evo, možda bi to... A recimo omega-3 suplementacija, da li to nešto što savjetuješ? Pa ne, trebala bi, a onda često me pitaju što od suplemenata, pa onda im meni se, ja volim one formulacije suplemenata, na primjer, napravljene, sad ću ti reći, za vitalnost ili za kosti, za kožu. Pa im onda preporučim da uzmu nešto od toga. Ali konkretno da omega-3 preporučim, ne. Kreatin? U kontekstu mišićne mase i... Da, ne samo kreatin, nego i proteine kao suplemente u prahu i često im kažem proteinsku ishranu. Neka im to bude baza, ako im je bubreg dobar. Jer tu je važno balansirati. Ako neko ima neku bubrežnu priču, onda ipak se malo tu zakočim pa pošaljem ili nutricionisti ali da, slažem se. I to da često preporučujem ženama koje su u menopauzi i već imaju razvijenu osteoporozu. Što se tiče lijekova, možemo ih podijeliti na nekakve konvencionalne stare lijekove, primjerice kortikosteroidi, metotrexat i slično, i biološke nekakve novije lijekove. Kako gledaš općenito na upotrebu lijekova u svojoj struci, u svojoj grani medicine i kako si zadovoljna sa napredovanjem novih molekula, otkrivanjem novih molekula i učinkovitosti tih novih lijekova koji dolaze naspram onoga što već imaš na raspolaganju? Pa zadnjih 20 godina u reumatologiji je stvarno revolucija u liječenju. I svi ovi biološki lijekovi navedeni su u tom periodu došli i možemo mi koji radimo s bolesnicima s reumatskim bolestima biti sretni i blagoslovljeni što je to došlo na tržište, jer sada vidimo ljude, to jest bolesnike koji dugotrajno žive sa bolešću, a sa vrlo niskim posljedicama bolesti. Naravno, imamo priliku vidjeti i bolesnike koji su se razbolili prije ere biološke terapije i to su bolesnici koji imaju velike i značajne posljedice takvih bolesti. Na primjer, evo sad ću ti dati primjer jedne mlade žene koja ima sada 50 godina i razboljela se s 20 godina. Ona je pijanistica, ona ima potpuno deformirane šake. Potpuno. Jer je njena bolest krenula prije ere biološke terapije. A s druge strane, evo, u ovoj novije vrijeme možemo vrlo brzo, vrlo efikasno liječiti naše bolesti. To je primarno kad govorimo o artropatijama, znači reumatoidnom artritisu, psorijatičnom, ankilozantnom. Nešto manje imamo lijekova za liječenje kolagenoza, to su autoimune bolesti vezivnog tkiva, a među njima spada sistemski lupus, sistemska skleroza, vaskulitis, miozitis. Tu imamo manji broj lijekova, ali te bolesti su i neminovno manje prevalentne, pa onda imamo i manji broj pacijenata. Ali sada je blagoslov biti reumatolog, jer imaš toliko puno za lijekova s kojima možeš raditi. Čini mi se da je manje biološke terapije za ove indikacije zato što je bilo manje kliničkih ispitivanja. Apsolutno. Nekako se sponzori i firme koje su otkrivale nove molekule bi uglavnom radili kliničko ispitivanje na ovim velikim indikacijama, a iako ti lijekovi bi vrlo vjerojatno bili učinkoviti i u sklerodermiji i u lupusu, nekako su te rijeđe bolesti ostale po strani, pa imamo lijekove koji su
dostupni za reumatoidni artritis, a vrlo vjerojatno bi bili učinkoviti i za ove druge bolesti, ali ih ne možemo koristiti jer nemamo službeni dokaz. Tako je, to su te off-label indikacije koje su nam iz kliničke prakse poznate i tako je upravo to. Znači imaš i ti s tim iskustva u smislu off-label primjena, u smislu pacijent nema pravo na neki lijek, a vrlo vjerojatno bi lijek bio učinkovit i onda si to pacijent sam osigura na neki način tu terapiju. Ili na teret bolnice. Mm-hmm. Aha, znači nekada se može i na taj način. Da. Mm-hmm. Ali sveukupno bi rekla da je terapija dobro dostupna u Hrvatskoj. Da, apsolutno. Da, apsolutno. Mi nemamo nikakvih limita što se tiče dobne granice. Znači, biološka terapija se može dati dečku od 18 godina, mislim i u pedijatrijskoj dobi, ali i nekom bolesniku od 85 godina. Znači, tu stvarno naš osiguravatelj je nama dao potpuno otvorene ruke ako zadovoljavamo kriterije koje on stavio. Tu je dostupno je svima, ali nisu svi za biološku terapiju. Ja kažem svojim bolesnicima, budite zadovoljni da vam lijek prvi ili drugi koji smo dali dobro djeluje na vašu bolest. U smislu i stari lijek može biti dobar. Apsolutno, apsolutno. To nam samo govori da bolest možda nije toliko agresivna ili toliko brzo ne napreduje ili vi ste, ništa nije u medicini čarobni štapić. Pa nije ni biološka terapija u potpunosti. Ipak imaš opreza. Sa svakim lijekom moraš imati opreza. Ali kad bolesnik dobro izreagira na prvi lijek, ja sam zadovoljna i to zadovoljstvo želim prenijeti na svog bolesnika, jer i njihova su očekivanja isto, moramo se naći u našim očekivanjima. Često bolesnici bi htjeli biti u onom stanju ko što su bili prije bolesti. Ali nekako ih pokušam razuvjeriti da moramo gledati kako je bilo od onog trenutka kad su bili najlošije. Znači, ako si mi upola bolji od onda kad si bio najlošiji, pa to je fenomenalno. 50% smo bolji. Ja bi bila zadovoljna. I kako su to kronične bolesti, ja njima uvijek kažem, to je vaš kufer koji vi nosite. Ja sam tu da vam pomognem nositi vaš kufer, ali vi ga morate nositi. I što ga vi bolje uhvatite i što se vi sprijateljite s tim, bit će vam lakše. Jer definitivno nije lako kad ti imaš mladu ženu koju dijagnosticiraš sistemski eritemski lupus i, na primjer, antifosfolipidni sindrom i onda ona ima poteškoće prilikom zanošenja ili trudnoće. Nije to lako, to su teški kuferi. Jesi imala slučaj da je netko ispustio kufer i rekao, evo, više ga ne nosim, ostavljam ga ovdje, ne treba mi? Jesam. Kako radim s puno bolesnika, onda imaš svakakve situacije. Ja volim kad bolesnici shvate da, i ja im objašnjavam da oni moraju preuzeti odgovornost. Jer ako on je odlučio skakat s padobranom, ti moraš znati koja je odgovornost toga. Ti moraš znati ako si prestao uzimati lijek, da može doći do povrata bolesti, da mi više nećemo tu bolest nikad staviti na onu mjeru na kojoj je. Ali s druge strane, ja poštujem njihove odluke. Ja napišem, smatram da bi trebalo to i to. Bolesnik trenutno nije za to, ne želi, ne prihvaća. I onda ne odbacujem ga. Kažem mu, ipak mi dođi mi za pola godine da vidim kako si. Moje pitanje je bilo da li si imala slučajeva koje je ostavio. Ovdje nismo dobro definirali šta znači kofer. Ja sam mislio kofer je bolest, a ti si mislila kofer je lijek. Ali da je netko ostavio terapiju i da mu nije više lijek trebao. Imamo i toga.
vidimo bolesnike koje uđu u duboku remisiju. Što se s tim pacijentima dogodi? To me zanima u smislu, jesi li ti primijetila nešto što su ti pacijenti promijenili radikalno u svom životu pa se to dogodilo ili je do toga došlo spontano? Pa ne mogu generalizirati, ali evo imam primjer pomorca koji ima aksijalni spondiloartritis i bio je na biološkoj terapiji i prije jednog odlaska na brod je bila defektura njegovog lijeka. I on nije uzeo lijek. I rekao, ajde, 4 tjedna ću izdržati ako si ne dam lijek, kad se vratim ću si ga ponovno staviti. To je dat si i nije se bolest vratila. Tako da vidimo bolesnika u dubokoj remisiji. Je li tome razlog što imamo potentnu terapiju koju uvodimo vrlo rano i onda dovodimo dobro sagradimo korita njihove nabujale brane i ona više nikad ne pređe? Vjerojatno je tome uzrok to. Plus ovo sve što smo mi pričali, korekcijom prehrane, sna, tjelovježbe, to su sve naši pomagači u nošenju našeg kufera. Tako da, evo, vidimo remisije, ali nekako uvijek se pomalo bojiš da će ući u pogoršanje bolesti i onda ipak imaš jednu malu kočnicu. Ne zato što da im želiš loše, nego jednostavno imaš iskustva. Imamo i situacije gdje bolesnici misle da su dobro, pa onda ukidaju sami lijekove, a onda dođu u katastrofalnom stanju. Ali sve je to normalno. Ja kažem, to je dio našeg posla. Reci mi, da li si ti ikada, znači tu smo se dosta dotaknuli suplemenata, vitamin D, očigledno svima rutinski savjetuješ, ali jesi li ti bila u situaciji da si nekada pacijentu baš ti propisala primjerice GLP-1 agonist zato što si procijenila da će imati ogromnu korist od toga da smršavi? Ili primjerice da si savjetovala da se ženi koja je ušla u menopauzu uvede hormonska nadomjesna terapija? Pa u smislu si se nadala čak da sad ako uvedeš hormonsku nadomjesnu terapiju da će ta žena biti pod manjim stresom, da ćeš usporiti gubitak njezine mišićne mase. Vrlo vjerojatno i estradiol ima direktno učinak na imunološki sustav. Da li si ikad ušla baš onako, ajmo reći, strateški u tu sferu da kažeš sve pacijentice koje ja liječim kada uđu u menopauzu, ja ću ih uputiti ginekologu ili razmišljati o tom recimo segmentu ili više onako individualno u tome pristupaš preference pacijentica ili... Pa ovako, što se tiče farmakološkog liječenja pretilosti, propisala sam i propisujem lijekove koji su nam dostupni na tržištu za liječenje. No svakog od tih bolesnika uputim našem kliničkom nutricionisti zato što smatram da s njim će proći prvo najvažniji problem vlastite pretilosti, a to je prehrana. Ja, nažalost, nemam vremena u svojih pola sata što imam po pacijentu razgovarati o njegovoj prehrani kad moram sve, naveli smo ih ranije, stavke proći s njim. A upravo tu vidim našu zajedničku suradnju gdje ih uputim da si posvijeste situaciju u kojoj jesu. Nakon što je prošao kliničkog nutricionistu, vrati mi se pacijent, ja mu propišem lijek, mi razgovaramo o svim mogućim strategijama, potencijalnim nuspojavama, što ćemo kad dođemo do neke ciljane mase i dalje kako ćemo održavati tu određenu ciljanu masu. I ja osobno mislim da ne moramo svakog pretilog bolesnika poslati endokrinologu, a pošaljem nekog koga znam da ima ili sumnjam da ima neke još dodatne metaboličke i hormonalne promjene. Na primjer,
mlade žene s potencijalnim policističnim jajnicima ili ne znam, inzulinska rezistencija, pa bolesnik s kardiološkom ranije dijagnozom i artritisom. Pa nekako volim da još tu kolege endokrinolozi naprave svoj screening pa da onda zajedno. Ja sam apsolutni pobornik medikamentoznog liječenja pretilosti jer mislim da napokon imamo alate koji će doprinijeti u liječenju ne samo artritisa, nego i svih drugih komplikacija pretilosti. Na primjer, zadnje vrijeme se vrlo zanimljiva mi je i sleep apnea, o kojoj je također u reumatologiji imamo šta pričati i tu imamo simptome koje isto tako možemo konkretno i dijagnosticirati i liječiti. Pa zadnje vrijeme sam počela raditi probir na sleep apneu sa onim standardiziranim upitnicima. A što se tiče hormonskog nadomjesnog liječenja, tu moramo u reumatologiji biti ipak malo oprezniji, zato što pojedine upalne reumatske bolesti dovode do prokoagulabilnog stanja, znači povećane vjerojatnosti skrušavanja. Posebno žene koje imaju sistemski lupus ili antifosfolipidni sindrom, one imaju veću vjerojatnost nastanka trombova. I onda se tu niti oralna kontracepcija kod mladih žena, ni nadomjesno hormonsko liječenje baš ne preporučuje. Ali ako govorimo o nekom, na primjer, reumatoidnom artritisu ili osteoartritisu, ako nema komorbiditeta u obitelji ili vlastitih za uvođenje nadomjesne terapije, nemam ništa protiv, dapače pošaljem ginekologu. Zanimljivo mi je kako si stavila u isti koš kontraceptive gdje zapravo dodajemo veoma visoke doze spolnih hormona i tu očigledno i ti spolni hormoni onda prolaze i metabolizam jetre i svega. Pa naravno da tu možemo očekivati ove komplikacije, ali s druge strane, koji je argument, mislim, ovo što si ti rekla, ja znam da je službeni stav brojnih liječnika, ali s druge strane, znači ti imaš ženu koja ima svoje normalne vrijednosti estradiola do menopauze, nije imala nikakvu tromboemboliju i onda uđe u menopauzu i njoj estradiol padne na nulu i sad joj ti uvedeš estradiol, ponovno je digneš estradiol na razinu kakvu je ona imala prije. Znači, u cijelo to vrijeme kad je imala estradiol nije imala embolije. Zašto bi imala sada emboliju ako je čisto digneš estradiol? Nema razloga, da, ali to ti je malo i mi imamo neke svoje stare škole koje su u tebi i koje nekako čak ne preispituješ, a u stvari trebao bi. I idemo završiti sa pričom koja je meni nekako i najdraža i najfascinantnija. Krenuli smo i sa tom hipotezom kako je stres dosta bitan i kako pričaš sa svojim pacijentima o tome, o segmentu stresa? Da li pričaš uopće o tome? I kako pristupaš? Pa ja pričam sa svojim bolesnicima vrlo bazično i njima slikovito kako bi doprijela do njih, jer ključno je da oni razumiju što mi znamo. Da oni sami sebi možda postave pitanje, jesam li ja baš tako smiren ili možda ima tako nešto u pozadini. Ja uvijek kažem ovako. Vi vidite gornji dio sante leda. A ja vidim i donji. A Titanik je potopio donji dio sante leda. Ajde da skupa vam ja pokušam objasniti što je donji dio, pa da zajedno idemo u nekom smjeru. Danas je pomodno reći ja sam pod stresom. Svi smo pod stresom. Pa kad gledamo živote predaka naših, to su bili drugi životi. Mi nemamo subote, nedjelje, slobodne obaveze, aktivnosti, djeca na 5 aktivnosti, mi na 100 kongresa. Stres je naša svakodnevica. Mislim da mi tu moramo naći način kako sa stresom živjeti.
je li stres, ima li stres negativnu konotaciju ili pozitivnu? Ne možemo uprijeti prstom, to je od stresa, to je od ovoga, to je od onoga. To je opet ona jedna puzla na početku što sam pričala. Evo, imam ti primjer bolesnika koji je opljačkan na radnom mjestu i nakon toga mu se razvila bolest. Ok, onda znamo, to je jedan ogroman stres doveo do toga. Ali svakodnevan kronični stres, pa to je naš način života. Ja ne bi tu... Mislim da treba bolesnicima pristupati da im objasnimo, da im damo odgovornost, a i da im damo priliku da pitaju sve što ih zanima. I uvijek kažem, napišite si na ceduljici. Zaboravit ćete sve. Sve što sam vam govorila ćete zaboraviti. Aj napišite 3 natuknice. Pa radije da pitate mene nego susjedu, ChatGPT, forume i slično. Ne znači da ja najbolje znam, ali nekako vas poznam. Da, to su moji kronični bolesnici, to je neminovno. Ipak tu postoji jedna određena veza. Nekakva moja razmišljanja u zadnje vrijeme na tu temu stresa. Mislim, tu sam nekako namjerno otvorio tu temu, jer slušajući Gabora Matea, recimo, ne znam da li si njega susrela. Fantastičan. Znači, mislim, kada slušaš njegovu priču, možeš zaključiti velika većina ljudi koji imaju neku autoimunu bolest, glavni uzrok je stres. Sad vidim da je tvoj stav tu puno blaži u smislu, nije samo stres, ima genetike, ima prehrane, ima svega, vrlo vjerojatno. Ali nekako promišljajući, mislim i ja promišljam zato što ljudi koji imaju problem sa metabolizmom je također stres u pozadini važan element. Ono što sam nekako u zadnje vrijeme promišljajući o tome shvatio da ovo što kažeš svi smo pod stresom i mislim da doista jesmo, jer naš mozak ima određeni kapacitet, čini mi se, za obraditi određeni broj taskova u jednom danu. I prije smo mi vjerojatno imali 15-ak tih taskova, što je bilo našem umu relativno jednostavno za odraditi i za procesuirati, ali danas imamo puno više i kada ti opteretiš svoj um, kada ne riješiš u danu 10 taskova nego 50, jednostavno si prebukirala um i um će poslati signale tijelu, ovo nije dobro. Jednostavno, prebrzo radim, izgorit ću, spori, znam da je tebi sve super i sve je to dobro, ali jednostavno moj kapacitet nije, znači ja nisam stvoren za ovaj broj taskova. Znači, to je nešto s čime smo svi, ja bih rekao, izloženi. Ali postoji jedan drugi segment i to je ono što nekako smo ušli u Metabolic Friendly puno dublje, gdje želimo izmjeriti i vidjeti da li postoji, kako ja to zovem, kamenčić u cipeli. Znači, to je nešto što je dublje zakopano u nama, što nas žulja i zbog čega mi reagiramo, možemo čak reći i krivo, na nekakve stresne čimbenike izvana. U smislu, ako imaš taj kamenčić u cipeli i neko ti da 20 kila tereta da nosiš, teško ćeš to iznijeti i tvoj organizam će biti pod većim stresom. U smislu, taj kamenčić u cipeli je ono što Gabor Mate zove trauma i psihotrauma i sve ostalo. Tako da, ali isto tako mi se čini da je možda legitimno i spojiti i povezati te dvije stvari, jer i sam kod sebe vidim da si postavim pitanje zašto sam preuzeo sve te taskove. U smislu, zbog čeg ja danas imam 50 taskova? Da li je to baš neophodno ili se tu događa nešto u pozadini? Tako da čini mi se da
da je ta priča sa stresom ima jedan onako veoma logičan dio, u smislu živimo prebrzo, ali postoji i taj jedan zakopani dio koji bi nekako bilo veoma zgodno osvijestiti pacijentu, ali pogotovo kada ti je u ambulanti, a ti imaš 15 minuta vremena za pacijenta, onda je jako teško, možda i nezgodno i prije svega teško zapravo uopće otvoriti tu temu. A čini mi se da kod puno pacijenata postoji tu mogućnosti za određena preslagivanja. Slažem se s tobom i nerijetko sam bolesnicima preporučila knjigu za pročitati od navedenog autora, posebno onima koji su tako htjeli malo dublje saznati o svemu tome i slažem se, on je Gabor Mateja, mislim naš kolega, da kolega piše, meni se sviđa njegov narativ pisanja i to mi je jako dobra literatura za naše bolesnike. Nadovezala bi se još na tebe kad si rekao 100 taskova. Pa samo se sjeti koliko dnevno pogledaš u mobitel i koliko imaš interakcija s mobitelom, a prije kad si imao kućni telefon. 5 puta je neko te nazvao, ili 3 puta ili 2 puta i to je to. Nije bilo distrakcije. Mi danas smo u stalnoj distrakciji. Često razmišljam i pričam s mužem da kad dođemo u kući da pustimo mobitel i nemaš tu distrakciju mobitela. To non stop. Ova notifikacija, ona, lijeva, desna. Ja vidim da smo mi prebukirani. Da sa naša osjetilna pupoljci su previše svega. Prije si išao na jedan izlet godišnje i veselio si mu se pola godine prije i pola godine iza. A sada svaki mjesec si negdje, pa ti to više ništa ne znači. Tako da, to je definitivno, slažem se i tu. Koji je ključ? A ključ je možda neka mjera. Ključ je aktivno prepoznati distraktore i aktivno se protiv njih boriti. Sad kako ćemo to napraviti? Hoćemo li ugasiti mobitel i aktivirati kućni telefon? Sumnjam. Ali hoćemo li... ja nemam pametni sat jer ne želim stalno gledati notifikacije na satu. Evo, to mi je možda razlog. Hoćeš reći da je najučinkovitija metoda borbe sa stresom donijeti odluku da nećeš biti pod stresom? To je tako lako reći, a teško provoditi, ali mi definitivno smo kovači vlastite sreće i što ćeš ti u konačnici napraviti sa svojim životom, ti si sam odgovoran. Tako da kako ćemo odgajati djecu i kako ćemo živjeti u našoj svakodnevici, mi donosimo odluke. Hoću li ja ići, hoću li svaki vikend imati neke obaveze, a ne biti sa svojom obitelji, ili hoću li vježba 2 puta tjedno umjesto gledanja televizije na kauču. Opet su to sve naše vlastite odluke. A ovo drugo što si rekao, isto se slažem kad gledamo u stvari koncept stresa, to je stresor dovodi do naše reakcije i onda ta reakcija uzrokuje različite promjene na tijelu. I sad je pitanje baš sam si razmišljala neki dan na tu temu, otkud nam te reakcije? Jel nekome će kamenčić u cipeli biti samo odličan pokazatelj života jer može hodat u toj cipeli, a nekom će biti tragedija? Jel to nam urođeno? Jel to odgojno? Jel to socijalno? Evo, pitanje je ja sam si razmišljala kako odgojiti dijete da njegove reakcije na stres ne budu prevelike. Baš je to zanimljiva tema. Jako. Tu bi se dalo pričati još 3 ova podcasta. Tu smo sad trebali ući u sferu duhovnosti, a tu nećemo za sada ulaziti. Čini mi se da u toj sferi leži odgovor na ovo pitanje. Reci mi, što bi rekla za kraj ovoga razgovora? Čini mi se da smo svačega smo se dotakli, nismo ništa otišli preduboko.
Da li ti je ostalo nešto što možda nismo dotaknuli? Pa pričali smo široko i mislim da posao nas liječnika nije biti usmjeren samo u pojedinu specijalizaciju, nego u stvari u liječenje cijelog organizma naših bolesnika. Definitivno u tom smjeru vidim i tu raznoliku mrežu imunosti i najbolja slika je slika puzle gdje mi slažemo pomalo i tražimo cijelu priču. Treće, budimo saveznici našim bolesnicima, na njima je odgovornost njihovog života, a mi smo njihovi vjerni pomagači. I dobar razgovor će nam dovesti do toga da imamo zadovoljnog bolesnika, a u konačnici i zadovoljnog profesionalca. Mislim da možemo s time onda i završiti. Marija, bilo mi je jako drago pričati s tobom. Hvala ti na dolasku i do sljedećeg puta. Hvala vama.